Naglandanan at 65 anibersaryo ng pangatatag ng Kiyakaning Parokya. Mapangilatan ng pinalagda kasalmantayanan aming lubog ng banal ng mamano. Kapag nasanwi, ingawang ng aming beto at kabayan, ang isasang beto, nilakalugot at nipagmamalasakit. At wagni isawang ng banalay espiritu, inagaw ka ng mong katapatan at kapakumbagan kaya kami responsibilidad ang makasunod ang nitulugod lalo na ang pakakalugod. Ginoo, panibig panawag ng kapagsubukan lalo sa anong hayatid ng kaya kami hindi kami masabal kami masakit at magkakasabit pinugin bago kami ang biniyang alakasan Ipasawa mo, ito na ang tamakalat ng COVID-19 at iligaling ang pamilya. Manalo na sanang kahit banaling kapag masosyal, lalong tumibay ang pagsasambihan ni kawangis ng banal na pamilya ng Nazaret at kinasaupan ng panalangin ng pakamanan ng pakunan ni Santa Ana. Maging meron kaming parokyang may pagkalaman at parokyang magkalam. Ikiadwan ni kapamilatan ng Kristo ang anak mo, ang mabigye at magamit ang demo at yung banal na Espiritu, Diyos manggaman, inalanangga. Amen. Santo Cristo del Puerto ni Caridad, Virgen de los Remedios, San Jose, Santa Ana, Nuestra Señora de la Paz y del Viaje. May katanakong po ulit yung kamuan at yung talang po inaldong Miyerkulis kay Batning Epifania. Hindi po tamang bungin batayang samban, puriyan at pasalamatan, malubot at mapamakalulong Diyos. Kaniting banal na misa, pasalamat na po rin kapatandang mga sponsors, ilan ng mga tugi. Kapasalamatan na po ni Mr. Bob Salas and Kapitana Grace Salas and family. Mr. and Mrs. Nino and Martin Mangune and family. Mr. and Mrs. Joshua and Jonathan Montoya and family. Queen Mayor Enric and Sara Sabel Desatin. Mr. and Mrs. Danilo and Fatima Tan and family. Mr. and Mrs. Mali Jan and Peantan and family. Family of the late Nino and Candida Lasatin. Mrs. Mary Lasatin Yuta del Venas and family. Mr. and Mrs. Domingo and Carmen Lasatin and family. Mrs. Hilda Yuda de Lasatin and family. Miss Estelita and Virginia Lasatin. Mr. and Mrs. Virgilio and John Lasatin and family. Mr. and Mrs. June and Espi Lasatin and daughter Maria Elfa. Konsehal Benedict Lasatin and Mrs. Angelica Lasatin. Mr. and Mrs. Lito and Amalia Mamone and San Brian and Santino. Mr. and Mrs. Alexander and Dr. Kay Morales and family. Dr. Rene Basilio and Mrs. Marifin Basilio and family. Dr. Nikki Donabel Satin Basilio. Mr. Mayor David Troy Basilio. Miss Natalie Kim Dominic Basilio. Mr. and Mrs. Jomar and Tess Musli and family. Mr. and Mrs. Roland and Dominga Paule and family. Mr. and Mrs. Don and James Silva and family. Mr. and Mrs. Julio and Esperanza Macalino and family. Mr. JP and Malu Macalino. Miss Jean Mangune. Mr. Leonardo Santos. Mr. Jervin Mangune. Mr. and Mrs. Joel and Charmaine Mangune and daughter Chloe Shaina. Mr.
Jovan Santos and daughter Sofia. Mr. and Mrs. Rick and Lisa Franco and family. Kapasalamatan dahil ng Panpul, Incarelong wedding anniversary, Mr. and Mrs. Musino and Segundino Santos and family. Mr. and Mrs. Pepito and Alice Puski and family. Kabanal-banalan, Ina ng Diyos. Mr. and Mrs. Eduardo and Edwina Marina and family. Mrs. Angelina Buda de Tunanay. Mrs. Mars Ignacio. Mrs. Susana Buda de la Satina and family. Mr. and Mrs. Mateo and S. Ico and family. Mr. and Mrs. Renan and Destiny Ico and family. Mr. and Mrs. Michelle and Seth Bauso. Mr. and Mrs. Jesus and Geraldine Ignacio and family. Miss Jennifer Anluco and family. Mr. and Mrs. Mary Joy Musni and family. Mr. and Mrs. Teo and Bernie Flores and daughter Maria Tia Buhel. Mr. and Mrs. Antonio and Natalia. Mr. and Mrs. Emil and Cora Miranda. Mr. and Mrs. Eddie Muling and family. Mrs. Teofila Manalang and family. Mr. and Mrs. Joel and Jane Franco and family. Mr. and Mrs. Jo Marie and Marian Nas Eitan Franco. Mr. John K. Pineda. Mr. Marion and Dolor Mendoza and family. Alvin and Francia and Malu Sabile. Mr. and Mrs. De Guzman. Mrs. L.B. Uno and family. Mr. and Mrs. Dong and Rose Padrillo and family. Francis Adrian Santos. Zarnet Aya and A. Santos. Mr. and Mrs. Erwin and Leia Malyari and family. Parating Aldoque Baitan David. Mr. Renato Tobias. Miss Joanne Pauli, Sian Sabria Bello, Osing Reyes and grandson Sander King. Parating kapagnasan at pamanantabi ni Banala Espiritu Dari, Mr. and Mrs. J.N. Paul Soliman and family, Mr. John Albrecht Lasaki, Miss Ruth Letoriano, Mr. and Mrs. Mario and Cheryl Lasakin and family, Mr. and Mrs. Rene and Meg Lasakin and family. Mr. and Mrs. Elisio and Jennifer Lasakin and family. Miss Elizabeth Lasakin and daughter Princess Eliza. Mr. and Mrs. Cayetano and Carlota Nubung and family. Mr. and Mrs. Peter and Kathleen Johnson. Mr. and Mrs. Peter and Carissa Millar. Albert Tyson Nubung. Aniseta and Nora Santos. Parating bigkas kapamaglakde dari Mrs. Angelina Yuda de Punanay and family. Parating malagwang kapagalan dari Mrs. Rosalia Yuda de Simpson, Reginald Dugol, Alfonso Montoya Sr. Dalawang kalangan di kapagandang mayang lagi, lalong-lalo na di Lino and Candida Lasakin, Crispina and Fe Lasakin, Gertrudes Lasakin, Vicente and Petra Lasakin, Crescencio and Mario Lasakin, Benicio Lasakin Sr., Florencia Lasakin, Francisco and Florentina Lasakin, Dan and Gilbert Duenas, Miguel and Gloria Dixon, Severo and Teodora Mangune, Leonardo Salas, Salvador and Enya Malyari, Candido and Isabel Lasakin, Serafina and Juan Lasakin, Leon and Brenda Lasakin, Pacifico and Perla Lasakin, Jose Basilio Sr., Fernando Basilio, Annalisa and Evelyn Santos, Marciano and Crescencia Carolina, Julio Reyes, Denancia Miranda,
Jelison Miranda, Engracia Miranda, Buena and Perol, Alcaida and Florentina Maniwa, Primitivo Macumbi, Fortunato and Feliciana Mamuni, Romulo and Elisa Sison, Jennifer Soliman, Mariano and Pasencia Lazatin, Paulina Lazatin, Lutgarda Lazatin, Diosdado and Maribel Lazatin, Diosdado Cunanan, Marieta Dizon, Michael Umugol, Duhan, Francisco and Marcela Reyes, Duman and Lucille Reyes, Joselito Reyes, Elsa Macalino, Jeronimo and Maria Soliman, Teresita Alfonso and Emukuy, Reynalda and Emukuy, Felimon and Trinidad Nazatin, Isidro and Anasia Alfonso, Abad Manala, Manuel Yap Chongwa, William Yap, Jose Yap, David and Felisa Alfonso, Zacarias Alfonso, Ponciano Marin, Norberto Marcelino, Ernesto San Pedro, Gina Comilla, Gemma San Pedro, Nicolas and Leonora Mamuli, at Ding Baldang Palador. Diyos po kikatamo. Ngayon po sa siyandang po, ipamalo ng malapupuri at purina na imahen ni Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Igindu at Reina ng Balenbayo. Ngayon, talagang po sa lubungan ni Apo Maria.
manatili tamang makakalahat para king pambulag kadalik king kagagamot sa kanisa. Para kayo tao. Muriel tayo ginuging lagi na ipa, o nilanak, o nag-espiritu Santo. Amen. Ing Diyos, igura kamo, ay nano inyong sakripisyo na ing kabugtong-bugtong na anak, para king kakakalitas,
lugod, at pagkakapagad, manatili kapayungan. At kepa ang tiburi. Holy ring kabulang kalugod at tiwala ng Diyos, si Shantaran ni rin karatamang kasalanan, bata maging karapat-dapat magmasusi na rin banal na misteryo. Ginuhi kayong Diyos ng lugod, initatabi ing takot, Ginoo pakalulu, Gino pakalulo. ginuhi kay na tibukaya babong kalikasan, Kristo pakalulu, Kristo pakalulo. ginuhi kay tinugod ni paniligtas ing yaku-yaku, Ginoo pakalulu, Gino pakalulo. ing Diyos na may bayan ito pakalula kamo at ing pangpatawa na rin kasalanan kamo, karapatasan manatili ing tapat alugod at matampang tiwala kayo, ang maging dala kamo, hindi alangawa. Amen.
Imbara sa kanyang korangal, kanilang tao may karalaman na katamo ng dulihan, na naman katamo panagdaman sakit man ng ulo, hindi katamo puso o sakit man ng pisikal. O Diyos, o Satan sa ibang bansa, ipagpalo mo sana kaya kami ang tulang ng malampupas na kapayapan, at katuwag kami yung sala mo, at timodo mo kanano mong kitmon din puso rin, kaya kami tibukunan. Itinganadon, ikipapagilatan, ginuming na sa Kristo na lang mo, ang mabiyang paglaling ng Demo at din ba na Espiritu, may tumuping pakadiyos, manggaman, king, alalangga. Amen. Pangas ng ikibat, himumuna ng sulat sa Juan. Pakamalan kong kakaluguran, andi ganing maragol ilugod ng Diyos kaya katamo, sulat tamo namang ni kakalugod. Alam ang bigasang menakit king Diyos, dapat nung ni kakalugod tamo, at siyo kaya katamo ng Diyos, at ikayang lugod, maging ganap kaya katamo. Bago tamo, king manatili tamo king Diyos, at iya manatili iya kaya katamo. Uling, pigkaluan na katamo, king kayang Espiritu. Ikit niya, at patutuhanan king tinukod niya ng tigpa, king kayang anak, bilang talapagligtas ng yato. Ininumang ni papasyag king Jesus yaing anak ng Diyos, manatili ya king Diyos. At ang Diyos naman, manatili ya kaya. Bago tamo at paniwalan, inlugod ng Diyos kaya katamo. In Diyos, lugod ya. In manatili king lugod, manatili ya king Diyos. At manatili naman kaya in Diyos. Maging ganap in lugod kaya katamo, ban malyari tamong marap alang takot, king aldo ng pamanukom. Uling ketiwa king yato, king getamo, kalupanet ning kang Kristo. Alayong kayabe takot king lugod. Uling tatabi na ning ganap at lugod king takot. E paganap king lugod na ninilumang alit ating takot. Uling king takot, kakambal ning kaparusan. Ing amano, hindi mo. Salamat, King Diyos. Din sa blang ari, dukula harapan na, at sa blang bansa, sumuyula kaya. Di sa blamari, duula arapan na, at sa mga bansa, sumumula kayo. O Diyos ko, ingketang ari, kaya kayang turuanan matul, ay alam pamangadiran. Ingketang hostisya, dakayanan niya sana, banhimit mong katuliran, kaya yung pamahalan, ingketang balayan. At karing mayaganipit, ibiyana ing katuliran. Di sa blamari, duula arapan na, at sa mga bansa, sumuyula kayo. Din-ari ni Espanya at din-ariwang kapuluan. Buwis da, kayara iyang pang. Din-ari ni Arabia at ni Ethiopia. Dakang nang nagdalang lamang para kaya. Di sa blamari, duula arapan na, at sa mga bansa, sumuyula kayo. Sa dipano rin pakakalulong
itas mo rin alam ang iyo. Ding sa langari, dukula, arapan na, at sa walang bansa, sumuyula kayo. Ligaya kang Kristo, aming pakayag. Bilo gayato, ligaya karing sablang maniwala kayo. In ginuman at tiliya kaya kayo, At keka ang timurin, pamasa ki may pabalita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginu. Kay patdang kinabsiring ating 5,000 lalaki, agad-agad nung pepasaken Jesus king bangka, ding alagad na, inutos na king magpauna no Bethsaida, king kangatbang pangpang ning dagat-dagatan, samantalang ya, Pauliano no reng tao, inyang lebengina, minupchat siya king bundok ban manalangin, at ing bangka libutad ning dagat-dagatan samantalang Jesus at ya magdili-dili king mamala. Ikit na lang magkasakit babagsering alagad na uling makasalangsang laking hangin. At inyang ganingaldo na pindala nala lalakad ja babo ning danum. Lagpusano sana dapat ikit deng lalakad babo ning danum. Balara moltuya inya bipakulisak la uling ikit dengan at mitakutan la. Agad nang nagsalita karile Jesus nga na, kayo tatakot, ako Jesus, magpanatag kayo. Sinakay aking bangka at ningangin tinuknang, tutulang ng kapamulala ring alagad na, at erabalo ing karelang isipan, uling era pa intinjan, ing kabaldugan da, ring tinape, ni era put isipan. Ing mayap ng balita ng kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap, bengi po kaya kayangan. Supposed to be talagang yeni ing pinakamasayang dake na ning barangay Santa Maria, sorry. Anyang kingwaking ka na akong homily, linwala rin ka na akong pero. Wala akong magicing ka na akong papel. Kaya pala rin pabayad ng imako, akalang kombinayad na din. Habang mamasa itang first reading, nung talagang dimdam tayang masalese, itang bumunang pamamasa, at naking kanyaman itang sasabihan na kiyakata mo, simply because of love. Ne? Nung lulugod tamo mo sana Kenny, kanyaman na isipan, sasabihan na nung kanong ikatamong barangay Santa Maria, just think about it. Sasabihan na kayong philosophy, utopian, ideal community.
Ne? Nung kaya katamo, pamisip tamo, nalata mong buring manasakit, kanang taga Santa Maria, nung ating mamangan, itang siping tangbali, dinan tayo, nung itang ating masakit, bibisitahan tayo, ang basking ating COVID, no? Ating namang protocol, nung ating madidepress, pupunta lang yan yung metong taga Barangay Santa Maria, yung kabalena, yung kaya kasiping bale. Sa tingin ko, kasanting lalawin, alang magkasakit. Akakit mo rin taga Santa Maria, makasmile langan. Bakit? Ang sasabihan na mo munang pamamasa, there is no other way to go to heaven. Alang aliwang paralan, papunta, paakyat, king langit, king Diyos, king kaharianan ng Diyos, nung aliwa mo, ing lugod. Yari niya po yung homily ko. Lugod. Love is only the way to be with God. There is no other. Ala ng aliwa. Nyapin siguro yung metong tamang kutang kaya mo munang pamamasa, what kind of love that I have in life? Nanong kalidad alugod ingating ko kayang pamibiyebye ko. Minsan kasing lugod, is a sugar-coated, baloyo po retang mani. Etang maning ating coated lang mayumo. Makanta minsan yung kaya katamo Ing lugod tamo, dakala qualifications, dakala requirements. Luguran da ka, uling, luguran da ka, kasi, luguran da ka, makanyan. Nung emo ko luguran makanini, daka naman luguran. But in our first reading from the letter of John, mumunang sulat ng San Juan, there is no other way to heaven than to love. Lulugod ta po. Ngayon niliwen tayo itang kiyakatamong tradisyon. Ating kung pikot nan kayang Facebook Messenger, taga Santa Maria, ako sabihan lagyo. Kay batnan din, may ngutang ko naman, nano yung kuraldal. Actually, yan yung malatike po, yung cute ko pa rin naman ganyan nakukukontra. Anyang malati kami, makipamiyasta kami, makipanguraldal kami, kini, karit kasakayabi ng tatang ko Saudi. Mang Modesta, no ren. Kaya pa matutod ka nito. Kaya matutod. It's a long tradition, yung ating pinakamakabang tradisyon, akuraldal. May mga kopya na lamang San Juan, Santiago, San Nicolas, San Isidro. Nino pang ating kukuraldal? Santa Lucia, San Jose, malatiya mo, pero tingnan naman natang kuraldal. Yung sinundanda. You are the mother of kuraldal, keti Santa Ana. At base kayo ka na akong pamagkwento, ating ka nanong balen nitang kingwayo in kuraldal, at delayo kene, sasmuan. Dela de keni, king barangay Santa Maria. What are traditions? Nano na rin traditions? Based po kayong research, traditions are rooted from a old activity. Old activity that changes the lives of other people. Burining sabyan, at itang ordinaryong gagawan at itang ordinaryong gagawan ito, may gineng aldoldo, kaya kayo banwa-banwa. At anyang may gineng aldoldo at banwa-banwa, may babayo la. Lupa, lub, reng tao. Definitely, tradition should change. Mamiyang paralan para may bayo. Nga pinisasabihan na, in kuraldal ka no, buri na ning sabihan ng kuraldal, to cure. So, nung masakit ka, to change is to cure. Ang tindahan tayo po yung tradition. Buri nang sabihan, in gagawa nyo ngayon it is a tradition and eventually, hindi lang siya eventually, that is based and rooted on single aspect of our Christian life, faith. Pananampalataya. Pananampalataya. Kasalpantayanan. Nyapin, nung hindi katamong tradisyon, mag-promote faith, mag-prosper. Pero nung in tradition tamo,
It changes the lives of faith of people in here in community of Santa Maria. It will continuously enliven. Buri nang sabyan, nung ating niyang effect kareng tao, itang tradisyon na ito, magpatuloy ya, magprosper ya. Pila niya pong banuaing koraldal. Alang history makasulat. Siguro yan ang assignment you. I-research yan, inuretang pinakamadwang tinerak. Nga pinadwala rin buri kong lawen yan ni kaya katamo. Ne? Nung ating tang kasalpantayanan, muna po, gagawan tayo ini because of faith. Kasalpantayanan, di po ba? Tayo gagawan ini, uling ating Red Horse, ating MP Light, ating Sandig Light. Ne? Po kaya ba yung tradisyon ito? Amen? Puta naman, yapit sa sabihan rin nga liwa. Ne? In koraldal yung Red Horse. Mitatagil akin dalan. Mali ito. Yung mamiya kasalpantayanan ito. Nung mamiya yung kasalpantayanan, focus tamo, itang magbayo tamo. May koraldal ka, tapos tinalpak na ka man. Ano ito? May koraldal ka atin, pero pen-invite mo naman rin ang eganagad ng lasinggero. No man may bayo lub, no man may bayo kasalpantayanan. May nga lasing lamo. May kipagrambulan la po. Nga. Nano yung pararasan ng kakatamong koraldal? Magbalik tamo. Ketang kakatamong root. Tradition, manya tamong saw, kapamilya taning indong birhen, para ikatamo nung nano man itang sakit tamo, idalangin mo king Ginoo, king kayang anak. Bakit tayo ini At kasanting kaya kayong barangay. Ne? Indong Maria. Kalbitan niya mo yung Indong Maria. Ma, sabi mo naman ni kuya ko. Masakitig tang kapatid ko, sana. Yan ang bahala. Mapagal na ako. Santa Maria, ingkya kayong patulunan, lalalam sana yung kasalpantayanan tamon. Nyapin, ingkya kayong koraldal, atin yang adwang bagi agagawan nyo. Atin kong tugtog. Ne? Itang tugtog yu, alawaret ang makarena. Potamig makarena kayo at aliwa ito yung makarena. Yung makatugtog kitang tradisyon tamo. Dapat itang gagawan tamong externalities. Kasi inuna kitang internal Itang kasalpantayanan. Itang kasalpantayanan tamo, ulingin kaya katamong puso. Sorry po, nung badya po yung sabihan ko, manyang po kakiya yung puso tamo. Sobra-sobra ken saya. Nyapin po tang tutugtog, teterak. Nyapin sana bawat tugtog naka-align dun sa ating kasalpantayanan. At balang kimot tamo, sana manalangin tamo. Yung mga lagupo nga rin, makabistila. Siguro di nanda katamong sample, pota. Di nanda katamong sample, siguro pota makanyan, teterak la. At itang tugtog, dapat makayakmaya kitang terak. Kasi nung makayakma, ing tugtog kitang terak, bala mo, off, makayakma. Ngapin po sana, balikan tayo. Balikan tayo itang kakatamong tradisyon kete Santa Maria. Ikayo ang pityapusan da, reng aliwang barangay. Nga nung ating pamagsisi, kaya kayo. Ngapin nung ikayo, may magkamali kayong hand over ketang tradisyon. I-checking kaya kayo. Kasi ikayong ima na ng tradisyon. I-check yung barangay magkandak o ating koraldal mo naman. Sabyanan nyo la, mali ini. Ini ing tunay koraldal. Lalalam, manyatamong sao, kang Maria, nung ating tang sakit, tumerak tamo. At sabi na nitang ka na akong pikot nan, ren ka nung teterak mo naman, atin lang
pararasranan. Itang pararasranan da, ita ka nung alang anak, bisa lang may anak. Ay ako nga ng teterak. Puta da ka rin anak kiti Santa Maria. Ne, ay mga tuwan ko mo rin eh. Diyos ko, tumira ko pa. Manyadla pa. Ani po, joke aside mo po. Siguro yung karelang terak, ati mo naman yung karelang itang atilang sakit, siguro arthritis. Siguro po tang teterak lang, milalako arthritis. Uling may exercise la. Ne? Ini po sana yung lawen tamo. Ne? Yung tradisyon tamo, tayo buburan with modernity. Ne? Tayo papalitan. Tamo teterak, uling malasing tamo. Tamo, we don't change our tradition because we are drunk. Because there is an meglite or red horse or whatsoever that is not so good enough in the very spirit of the tradition. Ikayo po, ulit ang kayo po, ikayo po ingating matuwang tradisyon kuraldal. Sabi ko rin po, anyang anako, akakit ko yan. Ali mo tugtog terak. Akalimuang kitang pinaka-importante, meto mo naman ka rin pinaka-importante. Oh, sabi ko na kaya kayo eh. Pamangan, mabsi. Mabsi. Hindi po sana yung yarantamo, king ginutamong Jesucristo, na sana din na nakatamong sikanan na balikdan itang tunay tamong pararasan na ning kuraldal. Etaya sana it is good to change when there is better purpose. I'm not against change. I am open for change. But when change dies the real meaning of tradition, masanting ito. Pero nung kakatamong tradition, like what happened to you? Ikeni pong barangay you. Pilan lang barangay rin may kapos kaya kayo? Pilan na pong barangay? Halos rin ng barangay, 90% of barangay, Santa Ana, atin lang Coraldal. They changed the name, but the same spirit, the same tradition. Masanting nga po ito. Atin lang tradition mo naman may anak kayong kaya kayong tradition. Pero sana, i-align tayong tradition tamo, kaya talagang pararasa na ning kaya katamong Coraldal. Ini po, ingi panalangin tamo, King Santa Misa. Manalangin tamo king anak ng Diyos, ing hari ning Israel, kaniting mumuna ng Domingo, ning banwa, banketang kalupa ng ring apostol, akitayang makabuklat, ing banwa, kapamilatan ding grasyang pigkalob na kiyakatamo, nga tamang manalangin, hari ning banwa, akilara kasa at asuywan. Ulitan tayo po. Aring banwa, kilala sa at suiban. Para kang Papa Francisco, ding sablang obispo, pari, religyoso, at magpari, katmuano sa aning Ginoo karing espiritual ng kalam, ipanalangin taking Ginoo. Para king meto yato, panwana niya sa aning Ginoo, king kayang kapayapan, at pamingwani king kayang lugod, ipanalangin taking Ginoo. Haring ding banwa, akilara kasa at asuywan. Para karing masakit, pakayapano sa aning Ginoo, at kambila nakatamo, king sablang sakuna, ipanalangin taking Ginoo. Haring ding banwa, akilara kasa at asuywan. Para king kekatang parokya, panwana ni saning Ginoo, kapamilatan ning panyulong taking kasalpantayanan,
at kaya pa na pilubluban, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning banwa, akilara rakasa at asaywan. Oy pa, agad mo sanang ipagkalub ing kayaduanan ning kaya kang balayan, banketa parati keng panatag alub at isip, lalapit kaya ka. Diyadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manilangan kayo kapatid, ban kaya katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, igpang may payang tutu. Tanggapan na sa ning Ginoo, iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Igpaming miglalang, tanggapan mo reting kekeng hayin kaniting, makapagmula lang family bayan regalo, iba't king sablang pigkalob mo kaya kami, daralamila reting down, at kalibe dareti, mabiemo naman sana kaya kami, ing kaya kang sarili. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayo, At kaya kaan timuri, yat nayo rin po suyo. makayat ngano king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. iti karapat dapat at matuli. Tunay ting karapat-dapat at matulid ding pasalamatan dakag parati at numan ka rin o igpa. Diyos king lananggat lubos may paya, king aldo iti bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ingalanangga mong tangka king kaligtasan at pepakit me bilang ing sala ring sablang tao.
Ngeni ing ligaya na sinlagya busal mi binayo me ing ketawan king alang hanggang lang larawan. Uni kambering sablang kororing anghel karing banwa. Ing kabilugan a kapulungan karing banwa daralat mi ing alangtok ng kapurian kaya at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, o tatagparilong pumipabaran mo, sana reting aking espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayang dahon ko sunod king pamaylasat kamatayan, kinuha na yung tinapi at pasalamat sa kaya ka, piraso ni at binay ka ng kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuha na yung kalis pasibayang pepasalamat kaya ka at binyan na yung kalis ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at binumko ka niti iti yung kalis yung kanakong daya yung daya ng bayo talanggang tipan amibubu para karing sablang tao ban kaya tamoy patawaran na rin kasalanan daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Ang gaganakan mo pa, ing kamatay na tamay bili ng mebya ng anak mo, daraan kaya kayo ting tinapin ng biya ting kalis ting kaligtasan. Lain pa salamatan kaya kayo pepalyarin mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagkamuamuki kami ng sanang silusuluking katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang ting metong ning banal espiritu. Ganakan mo pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king metu yato, ban biganap king lugod kambe ng Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, ding sablang obispo, ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ding pepay nawad at maninayang subling miye, at ding sablang bayango na biye, tanggapan mo po sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye lananga, ban kaya ba ng Maria yung Birhen induning Diyos, kaya ba rin apostol, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kapuryan, king kakabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang may pangitutu kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman, King alanangga. Ngayon po manalangin tamong mitmong kapanaligan tulgod king pa karingamanong tiro na kayakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugon mo pong ipagkalubing kapayapan king panahon di, banging kausapanik yakang pakalulu at lugod, parati kay mikabos king kasalanan, at miligkas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babi ko kaya kayo. Emo po sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, nunalawan mo po ing kasalpantayanan ng kaya kay iglesia, at pamayapan me, ang pombilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabubiat magari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo, At kaya ka antimurin. ipakita nga mikakalmetong tamo king kapayapan ng Ginoo.
Niyo ing kordero ng Diyos, niyo ing milalako king kasalanan ng yatu, mapalad ring bayaos king apuna ng kordero. Ginoo, e kung matampang tanggap ke ka, dapat igkas mi ay nga mano mo at kumayap na ako. Dapat ning espiritual la pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat paulin na ning penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong kiyang lubusan, ing sarili ko keka. E mo sana'y pahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Ing katawan ng Kristo, Amen. Tinta mo pong second collection para po karing biktima na po ng Bagyong Odette.
Pero kinila mo? Ay, sorry. Ciao lang. Papatantilyan tamo puing katahimikan. Social distancing. At syuta ng ini, king katlong dage, ning kay katamong kapag masosyal, ing metong amaulang kaganapan, king mabilog abalayaning Diyos, keti king balening Santa Ana, ing koraldal bilang parangal king malapupuring Virhen, Nuestra Señora de la Paz, y buen viaje, ing Indu at Reyna ning Balenbayo. Kambening mabilog tamong puso at kaladwa, pasibayo tayang parangalan ing malugot tamong Indu. Ing malalam a debosyon king nuwan a birhen ning Balenbayo, megong pisa malwat ng banwa ing milabas. Paniwalanda,
king ingmal a imahen king retablo mayor, dintangya kapamila tanan ing metong amatuwa, at minyawad upaya, king mitalakadlang ermita, king lugal IT. Agpang karing kwento, mitalakadya kanita ing lumang bisitas, kapamila tanan ing metong amala, at kikilalanan de ing mal a patrona, anting Apong Maria. Kanitang panahon na ito, meging mas kilalaya ing baryo, payuli daring darayo at pupunta keti, ban mamiepuge at parangal kang Apong Maria. Payuli daring kera kaldakal daring darayo, pantangalan ing nuwan a Birhen, iting malati at manayon a baryo, megi ang sentro ning komersyong pangkalakalan keti Balen, Santa Ana. Kanita, may yaus siya ing baryo anting Balen Bayu. Itili naganap payuli namurin ning propesiya na ning metong amatuwa, amig salita karing tao. King iting malating baryo, magiyang metong bayong Balen, keti lalawigang kapampangan. Minusbong ing malalam a debosyon, ing kasalpantayanan ting memaryo at memalen, tunay binayang anting api at lalo pa iting meging lalong manayun karing mga labasan a panahon. Ing baryo Balen Bayu, te gulaling dering tao king pamanampun ning lusok malam a Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ayaw sandangening Barangay Santa Maria. Iting baryo makapadurot yo karing baryo ning San Jose, baryo ning San Pedro, baryo ning San Roque, baryo ning Santo Rosario at ing baryo ning Santa Maria, Mexico. Payuli ning ing baryo tunay yung malawak at maragul, dakalya sa sakupang gabun ang pompibandyan ing bisitas ang makalagyu kinuwan arena at indu ning Balen Bayu. Balang daratang ing panahon ning Kapaskuan, lalong maging matingkad ing kulay ning Pasko. Payuli daring makayamang tradisyon ang pangkapanwalan daring tao, amen nibat pa karing karelang pipumpunan at mipasa-pasa na hanggang ngening kasalukuyan. Metong kareti ing pamaglayunan, ding kubul daring kamadero, at ing kuraldal at tunay mamiesala at saya king balang metong. Ing pamaglayunan, keti Balen Bayu, ing pamaglayunan, gagampanan daring imahen ng San Jose, iba't baryo Katmon, at ing kakatamong patulunan ing Birhen Maria. Iting banal a pamaglayunan, magaganap pamurin ng gangening kasalukuyan. Ding kamadero, nanuyo ing kamadero o kamarero, nayanguyak ing salitang Espanyol, namburi ng sabyan, manyese, maningat, o kaya naman talaingat karing imahen ding banal. Metong yung mata sa kubul ing darawon daring na kamadero para king Birhen. May gawaya iti karing masya sa kawayan at karing kinayas at unerang pagsadyan, bayang maging manayon. Agpang karing minunang kwento, payuli daring magnasang mamya kapasalamatan kang Apong Maria, kanitang minuna ding kubul tatalakad dalaw para kang Apong Maria, para kamaderang almusal, kamaderang panugtuan, at kamaderang apunan. At luyong beses lumipat ing karosa uling magnasala ding sabla, king dalawa no ning mal a Birhen, banmidinan lang mas dakal a grasya. Ing kuraldal, peka masaya, peka makule, kanayan daring memalen keti Santa Ana. Ing ama ng kuraldal, may nibatan niya king salitang Espanyol akurar, nga namawari, makakayap o king aliwa naman mayulo. Ing kuraldal keti Balen Bayu, ya ing pekamumunang tradisyon a kuraldal keti Balen Santa Ana. Inulire keti ding minunang makatwa, payuli na rin karelang pamagdebosyon kang Apong Santa Lucia ning Sasmuan. Dapot iting kuraldal at masayang tradisyon keti Balen Bayu, tatagulaling king pamanampun ning lusok makamal a Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje o balutamong anting Apong Maria ning Balen Bayu. Magaganap iting masayang tradisyon balang kalimaning Enero hanggang naking kanam ning Enero.
Kanito, ding debotos manibatan king mga riyu, tunay ring tatalaga iting maulang aldo, ban mamaya kapasalamatan at mamaya puge king maningning at lusok makamal arena ning balenbayu, king kapamilata ning pamidawon king sakripisyo ning banal amisa, anting pamuklat king koraldal ang magaganap balang ikalima ning Enero. At kay bat ning banal amisa, tukiya ing traslasyon ning Nuan a Birhen, manibatan king bisitas, ang gana king kamadera ning Paskong atlong ari. Keti maganap ing kabukasan alimbun, anong no ka rin, ding debotos, kukulisak laking mitmong tula, nimindak lang alang patugot at karing karelang indak, bubulong damo naman ing karelang dalong. Mayayakit karing debotos ing kapanayan, ing karelang kapagnasan. Anak yaman, makatwayaman, tunerang bibili ing karelang kapagnasan, at panwalanda, king ing birhen ning balenbayu, makiramdam yang parati karing karelang anyawaran at kedwanan, at manyawad lang grasya ding balang tao. Payuli ning masidhing debosyon at insaya ang ponkulen niting koraldal keti balenbayu, ding kasiping abaryo, depatan danamurin iti, ban mamiepuge, karing karelang patron, king kapamilatanan ning pamangoraldal. Mananong na sanang iting koraldal, magiyang dalan banding tao, lalo lang milapit king apong Gino, king pamamilatan ning Nuan a Birhen Maria, ing Indo ning Diyos, alimo ng koraldal, no na magiyang sentro karing pamibiyabiyatamu, bantu na yang mayakit ing kaya katamong dapat, kingalananggang lugod ang pangganaka ning mayupayang Diyos. Deti sanang tradisyon areti, magitalang halimbawa at inspirasyon, ban idake tamo karing aliwa, kalupa ning Birhen Maria, ameging mapaminto king kaburian ning apong Gino. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ning Balenbayu, ipanalangin mo kami. Ing koraldal ning Nuan a Virgen de la Paz y Buen Viaje de Balenbayo, ing Hindu at Reyna ning Balenbayo, Patrona Mariana ning Balen ning Santa Ana. Metong karing maulang tradisyon at araptan tamong kapampangan, ya ing mayayawos a koraldal. Ing koraldal, ya ing pamanerak daring devotos, parangal king meto nga patulunan, anting pamanyawat, kalam at grasya king Dios. Iting mesabing tradisyon, migmulaya king balening sasmuan, amirarapat parangal kang Santa Lucia, ing Virhen at Martir ning Santa Iglesia. May ngariya ing koraldal king sayawan sa Obando, king labuad ning Bulacan, at ing sinulog king labuad ning Cebu. Metong iyang terak ning panalangin, ban manyawat king Ginu karing kayadunan tamo, king kapamilatan daring patulunan tamo. Kukoraldar laring debotos, lalo na ring buring mi kayanak, kumayap ing karelang sakit at miyayaliwa pa. Iting makule at maulang tradisyon king balening sasmuan, midalaya king metong karing matuwang baryo ning balening Santa Ana, ing baryo Balenbayo, ang makapailalam king pamanampun ning malapupuring patrona, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, o Iapong Maria. Nigmulay ting debosyon king Balenbayo, king uli daring memaryo, ako koraldal king balening sasmuan, balang daratang iya ing fiestang atlongari, ding memaryo malyari king alila makatagon, bankural dal king sasmuan, at king ulyan ning manyang pukaki a debosyon, ing pamagkural dal miralaya king Balenbayo, at ketinapin migmula ing maulang kural parangal kang Apong Maria. Teterak na ring devotos, amenibatan karing siping baryo, ang timurin karing miyayaliwa muna mang balen, kasabening pamanerak ng Apong Maria, kabang yayampang daing karelang panalangin at kayadwanan. Kera kalan karing magdebosyon, manyawad lang anak,
manyad lang kapaldanan at manyawad lang mala, king lugod ning Dios, king kapamilatan ng Apong Maria, dening kayadwanan, malagwalang ipagkaloob karing magsantong at makipagkuraldal. Pauli na natiting dapat at tradisyon ning Balenbayo, ring aliwa pang baryo king balening Santa Ana, kalupaning Sepong Ilog, Kalinan, Kenabuan at aliwa pa, de patandanerin ing kuraldal karing salili lang patulunan. Anya ing kuraldal king Balenbayo, apin ing indung penibatan na ning sablang kuraldal king balening Santa Ana, antimurin, metong iya karing pekamatuang kuraldal kedi Kapampangan, kiluwal ning Sasmuan. Kakaluguran kong kapatad, amalugod kang Maria, idaong tamo rin kaya katamong panalangin, kabang teterak at magsayala ring puso tamo, king lugod, paulining Nuwa na Birhen Maria. Agnanagnan tamong ening kuraldal at iampang din kaya katamong aklis at kayadwanan king arapan ning malapupuri at mapagmalang Virhen, ing Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Balenbayo, ing Indu at Reyna tamongan. Talakad tamongan ngeni at makyabe at tumerak, gampanan tanang ngeni ing kuraldar parangal kang Apong Maria. Viva Apong Maria! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Apong Maria! Viva! 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 Viva Apong Maria! Viva! Viva la Virgen! Viva! 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 Viva Apong Maria! Viva! Idaong tala din kaya katamong panalangin king harapan ng Apong Maria! Viva Apong Maria! Viva! 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 Viva Apong Maria! Tumerak tamungan po king harapan ng Apong Maria! Viva la Virgen! Viva! Viva Apong Maria! Viva! Viva Reyna ning Balenbayo! Viva! 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 Viva Reyna ning Balenbayo! Viva! Iwag-iwi talapuring kaya katamong dalalang paniyo. Tumerang tamungan puking harapan ng Apong Maria! Viva Apong Maria! Viva! 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 Viva la Virgen! Viva! Iwag-iwi talapuring kaya katamong dalalang paniyo. Viva Apong Maria! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de la Paz! Viva! Idaong tamo din kaya katamong panalangin kang Apong Maria! Viva Apong Maria! Viva! 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 Viva Apong Maria! Viva! 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 Viva Apong Maria! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Apong Maria! Viva! 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 Viva Apong Maria! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva!
Ave Maria! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Reina ng Balenbayo! Viva! 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 Viva Ave Maria! Viva! Tumerak tamo po ang mitnong kapurian. Viva Apo Maria! Viva! Itatala po rin kaya kataong panyo. Viva Apo Maria! Viva! 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 Viva Apo Maria! Viva! Lydiaing Patrona Mariana ng Balening Santa Ana. Viva Ave Maria! Idawang tamoy kaya katalong indak at embot king araw ng Apong Maria. Viva Ave Maria! Viva! 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 Viva Apo Maria! Viva! Tumerang tawungan po king araw ng Apong Maria. Itawang tala po rin kaya kataong panalangin at kayaduanan. Viva Apo Maria! Viva! Balenbayo, misan pa! Viva Apo Maria! Viva! 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 Viva Apo Maria! Viva! Ingwalugod na Reina at Indutamu Keti Balenbayo. Viva Apo Maria! Viva! 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 Viva Apo Maria! Viva! Lydiaing kaya katamong Reina. Viva Apo Maria! Viva! Lydiaing Patrona Mariana ng Santa Ana. Viva Apo Maria! Viva! 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 Apo Maria! Viva! Viva! Apo Maria! Viva! Viva! Apo Maria! Viva Apo Maria! Guli sa kanganit ng kapurian. Viva Apo Maria! Viva Reina de Balenbayo! Viva! Viva la Virgen! Viva! Idawang tala po rin kaya katawang panalangin at kayaduanan pang Apong Maria. Viva Apo Maria! Viva! Viva la Virgen! Viva Reina ng Balenbayo! Viva! 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 Viva Apo Maria! Viva! Iwagewe tala rin kaya katamong dalang panyo. Viva la Virgen! Viva! Viva Apo Maria! Viva! Viva Reina ng Balenbayo!
Viva! Apong Maria! Viva! Viva! Apong Maria! Viva! Viva! Apong Maria! Viva! Apong Maria! Viva! 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 Viva la Virgen! Viva! Viva Apong Maria! Viva! 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 Apong Maria! Viva! Viva! Apong Maria! Viva! Viva! Apong Maria! Viva Apong Maria! Viva! Viva la Virgen! Magsadyata na po ngeni para kin pamipok ning Juan Abirhan ning Balenbayo. Viva! Viva! Ikatataya po ngeni ing himno ning Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Lukluk tawangan po pamo pong eni. Pagbalik tamo po karing kaya katamo pong pwesto, dakal pong salamat. Pasibayo po lukluk tawangan po eni at ibalik kaya katamong pwesto, dakal pong salamat. Pakisa. Hello, hello. Pakisabi kong maya, magbalik tamo karing kaya katamong luklukan. Epa po yaring seremonyas, intron de payapong Maria king kayang altar. Magbalik tamo po karing kaya kayong luklukan.
kaluguran kong devotos, talasalpantaya amalugod kang Maria, gampanan tamong ngeni, ing maringal apami po king malapupuring Indu, ing patrona Mariana ning balening Santa Ana, ing indong peni bataning tradisyon na kuraldal keti balening Santa Ana, at ing reyna ning Vanuatiato, ing Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Balenbayo. Palakad tamo po ninyo. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva po Maria! Viva Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje! Viva Reina ning Balenbayo! Viva po Maria! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje! Viva Reina ning Balenbayo! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva po Maria! Palakpakan tayo ngayon, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje! Ikanta tayo po ngayon, ing Bapurina. Ipanalangin mo kami, O Santa Maria, ang Indo ni Diyos. Maming apa ngayon tuliran, ing pengako ng Jesucristo ang ginumi. Manalangin tamo. Oy kaming malugod, maging sikanamya sana iting sakramento, itrumo kaya sanang munye matampang hulaga king sablang mayap, apigkalo mo kaya kami, at itrumo kaming magsikap para king biyalananga, tiyadan miking kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
atin pa pong COVID, atin pa pong Omicron ngeni. Pakisabi ko pong mayap, social distancing po, papanatilian tamo. Yes, we would love to worship God. Buri tamong parangalan, Indong Maria, at bisa tamong makisanmetong keng koraldal. Pero makanyan pa man po, ating pa pong COVID. Sana po itang bulisak tamo at itang show tamo, nandin, panalangin la po sana reta, banta milako ng COVID. Eta mo po sana gugulisak nandin, uling emosyon mo. Sana itang gulisak tamo at saka itang saya tamo, ilapit tamo kang Mariang Hindu tamo na sana milako ng COVID ay ni. At itang pamaglako king COVID, atin tamo pong personal a responsibilidad. Ita pong personal a responsibilidad data, ita po yung sasabihanin ng AITF, social distancing, face mask, at saka hand washing. Ne po, pota po masilip tamo, masakit na po. Okay po ita? Ing Ginoo manatili kaya kayo, at kaya ka antimurin. bendisyonan ako ng Diyos, o may pahin to ingig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan at lugod ning Ginoo, kambe ng Maria. Salamat king Dios. Ating tamo pong misa bukas alas 9 na ningabak. Ating tamo pong misa para at lungari bukas alas 9 na ningabak.